Sanibona uDokotela Solomon lo. Judge lamajaji. Bafethu kade sinixwayisa noma sinicebisa. Izinsizwa noma bafethu abahlalisanayo abakhipitileyo. Uyabona isikhathele ngempela nini yabona. Siyakuveza lokuthi umuntu wakho ned umbone ukuthi ulula. Usheleka lula ngosezodliwe next door. Sezodliwa nguneighbor wayibona. Ngeke kade sinitshela singabalaphi bendaba sithi umfazi uyambopha uyamkhunga uzothi nje uyamqinisa ngendlela eright ukuthi phela naye ngamanye kube izokwendeka just because ushinye isikhathi uyayibona kanjalo wena ukho uyayibona ngoba manje bese sithola ama calls hey sekumoshakele akufuni umuntu momthanda only for sure ukumthanda mlungise kuse right phela uyabona manje bese ifoni ndoda ifixiza ayitatazeli yayibona into kanjalo mlungise umuntu but kubhlungu ke namuhla nje ekseni ngithola enye nje ama calls sanga kwenye city around in the Eastern Cape province hayi yabona umuntu wakho mezoququdwa kube mama wakho mezoququdwa aququdwe nje na umuntu omfake underneath ikhwapha umsiza umbonisa indlela amasente iyalanto ethi ubungana bunawo ukuthi umachodi kangakanani but umuntu mayinja uyinja yabona umuntu okudlela uma ingane yakho mazi hayi usuke kubulala gogo usuke kubulala lo muntu usuke kubulala yabona indaba nje izithola namuhla izibhlungu kabi ngalendlela lephela buhlungu weluthi une friend ngapha kaququda lo so umangele nje isikhathi uthola ukuthi lo muntu lona wayehleze stubborn ehleze ngekho uyabona kanjalo akuseyiyo lento le umaziyo sewethu umsukusa from the village wamzisa la kwi-city lapho khona uhlala khona yabo ukuthi stupid singakanani ezophinda aququdwe ngilomngane wakho hayi izinsizwa khani ngifonele mina ngasho ngathi nginazo sibambelelo mina 0727447804 laba abantu laba ngeke bazi bayeke vele ukushayelwa nayeva lento le but umuntu mangabe lula yonke into ewe hayi ngeke ngiyala yabonga kodwa inyani le bambeni bafana bambeni shonile manje kuyonakala madoda hey